The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa mag-iwang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na! May isa. Sarap na kung ay, hello! Happy! Wow! Bongga! Murag waka! Wow! Pagkanit Happy Tuesday sa tanan! Oh, siyempre, nakalimot diri ang balay nili. Ang balay nili, Limay. Lay! Maluoy ka, Lay! Daog talay! O, di ba, o? Live na karon, Lay! O, di ba, lalalay! Wow, naka-ID si Lalay! Lay, dyan ako, Job Lay! Ayaw na siya dadagasa, Lay! Ay, ginawa ko, Lay! Oy, yan na ito magsipiliwang. Siyempre, good morning, may buntag. Happy na ba? Assalamualaikum kanyo katang. Buenos dias, maupay na aga. Naimbag nga aga. And God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Siyempre, kumain ka ng Zamboanga City sa mga Peninsula, Visayas, Mindanao. Wow, ganyan. Siyempre, live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Sa among Zeno Radio, sa among page, i-replay ng among live sa 106.7 Marino News FM, ang nagkakusog ng estasyon sa Zamboanga City, sa mga Peninsula. Very much! Siyempre, among text line, ang 0975-0723036. Wow! Pagkanito kayo. Oh, siyempre, good morning, may buntag, siyempre, God bless. Sa among butan kugihan, o patirbangon, siyempre, dapat stricto po, balbalas pa. Oh, siyempre, sa among college president, Dr. Roy Valesco, hello, good morning, sir. Yes, sir. Oh, siyempre, good morning ko na itong Vice President for Academic Affairs, Dr. Rosel Oriag. Good morning, ma'am. Sir George Oriag and your family. Mr. Roderick Tito, good morning, sir. Ang atong Vice President for Academic Student Affairs and Services. Good morning. Oh, siyempre diyan sa Zambud, mga Trio family. Good morning. Mother Glad Trio, good morning. Das sa XYG Food Hub. Happy morning ka na itong tanan. Wow. Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning. Good morning, may buntag. Ang assistant si Romani Cago. Oh, yaw si Abs at yung mga Cago family sa Tumaga. Happy morning. Oh, siyempre, atong masuki diya, mga vulcanizing shop, si Kuya, si Ate. Wow, diya sa Tumaga Matud. Happy mga Sister Rakas. Mayong buntag ka na itong tanan. Wow, Lay! Nanawagan yung taong kulay, nawala man tong tanom na mo sa Rose, grade 3 section day sila. Buaya na jagang. Magbutar lang hunta, dili mangibot og buwak, dili mangibot og bulak. Ingon ang principal. Agay, ginukol. Nawala man ang mga bulak diri, mga kamo ba? Magbutar lang, dili mangibot og bulak, mga luoy kalay. Mabuang ko bayot na sa oli ba? Og siyempre sa belated Happy Mother's Day no last Sunday. Happy Mother's Day, o diba? Pagka-grabe dyan, o diba? O wala lang kayo, liquor ban mango. So wala ko na, with your mother, o diba? With your father and your sister and your brother and to all of us. Then all of the above, diba? O
Oh, grabe kay mga captions I love you, brother. I love you. Grabe kay mga captions sa Mother's Day, di ba? Unya dili masugo sa balay, paghilaw mo daw gara mo. Hello, good morning, Miss Marifi Villafranca. Good morning, Ma'am Peng, ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Yang Assistant si Mr. Wilson Perez. Good morning. Wow, Ma'am Ellen Capasio. Good morning. Dr. Capasio, atong head sa Sports and Sociocultural Office. Happy morning, happy morning. Santa Glorio. Happy morning, Dr. Melchon. Hello, good morning, good morning. Siyempre, good morning, Ma'am Buntag. Sir Eric Nueva, Ma'am Norma Bleo. Good morning, good morning. Atong head sa Finance Office. Siyempre, Captain Manet Apit, ang ato sa College Maritime Education. Happy morning, morning. Dr. Christian Chong. Wow, Captain Mularente, good morning. Sir Kiawit, Sir Salon, happy morning. Ma'am Chica Bell, good morning, happy morning ka natong tanan. Wow, Dr. Alma Frida Labos, ang atong sa College Management Technology. Oh, Dr. Robert Tito, good morning. Ang atong sa College of Official Management and si Dr. Maturan, ang atong sa College of Education and Liberal Arts. Wow, hello, sir. Siyempre, good morning, may buntag sa itong mga suki diya. So, wow. Until with Franco, good morning, diyan sa Sambol, happy morning. Sir Mario J. Mandian Rakan, sa La Milagros, happy morning ka na ito, tinaingat lang. At ang mga suki sa Isabela City, wow, good morning. Labi na sa Barangay Aguada, Ma'am Torres, happy morning. Diyan sa Barangay Busay. Siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa Pispigulayan, Barangay Balono. Happy morning ka na itong tanan, ingat lang. Wow, good morning. Carmaleon, Ronon Cross, Limboy, ang ating Faisal. Early Talamata Rusa family. Hello, good morning. Si Joseph Mark Tubog. Shout out, sir, from Dumaguete City. Siyempre si Jolanda Agbo Odal. Wow, good morning. Punitin ang sedula. Si Jolanda Agbo Odal. Good morning. Diyan sa barangay na Asag, Kamigin, Mambahaw, Kamigin. Si Kapitan diya, dito may bilang iskwa, di ba? Siyempre, congratulations sa talamidaog, mga congressman, governor, vice governor, mga board members, congratulations mga senators, wow, mayor, vice mayor, mga konsehal, happy morning. Ako silang giboto tanan, gapon. Di ba? Kay kabalo ko unsay feeling sa dili pilion. Invalid ang akong baluta. What? Okay, akong gi-circulan tanan pangalan kay kay wala ko'y nadawat. Circulan tanan, bahala, piling. Napo dire, Sir Lando, ako jong kuan ako Sir Lando, pero wala jud ko'y gibutaran, blanco jud to kung balota Sir Lando nga naman kay ato wa man ko kabalo sir ato jud to mubutar. Ato lang to mubutar sa kandidato nga may makatabang nako. Mamoy makatabang nako papasar sa civil service exam. Mauday si Robin nga wala sa blanco. Hello, good morning. Si Joel Wingby. Good morning. Jenny Garcia. Wow. Shout out Sir Lando from Davao. Wow, happy morning. Si Glinda Osen is watching. Salamat yung kayo, ha? Wala tayong magagawa. Siyempre, good morning, may puntang Mamitel Sitoy. Mamitel Sitoy, good morning, Andrew Ashin, mga sis family sa Kawit, happy morning. Bismarck Plus Alviar, the Saracon Village Son, good morning. Si Atibit Mainan family, happy morning. Mother's Day, Jawarday, good morning, happy morning, kanatong tanan. Siyempre, Jory Balamin, Sebastian, John Conchula, Alviar, ang atong mga drivers. Mami, dara pa doon ni Apa, Madamaya Chong.
Idol Chong, good morning. Siyempre, that's the student canteen. Miss Marinela Masinsin, Mamasin, good morning. Og si Irene, assistant, yung mga student assistant. Wow, bongga. Og siyempre, si Linlin and Lizelle, that's Gloria's Canteen. Happy morning. Mami, Major, my family, happy morning. Wow, Ma'am Daniel Leon, happy morning. Wow. Siyempre, good morning, may muntag. Matulog ilang baling family, happy morning sa Mampang. Arnia Cortez. Mukanta sa ko, kan malipadyo dyan. Malipadyo dyan ang takna karon. May gani, kay wala, kahapon, nakuha sa akong post dyan nga, mana katong tingbutan, humot kay mga tao, kay maglinya na po ta. May kay wala sa kalimot pagbutang, Rexona. Og siyempre, good morning, may muntag na sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. And then yun, si Mildred, Cindy, Cynthia, si Henry. Happy morning, kalatong tanan. Og ilang masyosya pa si Chin. O, diba, wow. Hello, salamat kay Prince Lechon. Tilawin lang. Nasa Sarte Street na ha. Og salamat, Ma'am Dangay, sa Sir Ako Salim. And siyempre, belated. Happy birthday. Ni Kenneth. Kenneth, Ako Salim. Diba? Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Salamat kayo ha. Enjoy much. Hello, Jesus Samson. Good morning. Happy morning. Wow, Albert. Kiligo lang pa. Shout out na sa Isis. Diba? Amping Permiser. Diba? Si Jobel Ticano. Happy morning. Wow. Shout out daw na sa ICAS. Ay, si Elorem Saint. Hello, good morning. Si Mario Saint. Diba? Wow. Happy morning ka na itong talay nga. Katasako ha. Okay. Hello, good morning. This is Menyusa. Yes, Elorem Sampatos. Good morning. Kantas ako para atong sulayan nato ni siya. Wow. Grabe jo kayo. Hello, good morning yung mga boys sa Elorem Sampatos. Good morning. That's a Tano Barber Shop. Pak na siya. Diba? Hala kayo malipado na nga daog na. Malipad yun na sa pagsubang sa bulan sa sidlakan dugang jawaan. Walay timik ang lagong sa sugong na hagbong. Dili kini ako jaga jawaan. Hala undo ta na magsuri-suri ta aron magmalipad yun sa gugma. Kay kun unja-unjaon pa mawala na'y gana dito sa may amon may kalak nga nag-agun unsang kalag sa amon talina ang kabaw-balina tarurut ang kabaw miboro. Ako'y magtatanong lawis-wis kawayan para kang pikoy latayan salbais nga pikoy kawaray batasan sinmulod ha kwarto hakan inday higdaan salbais nga pikoy kawaray batasan ikatuhi iday haiya higdaan salbais nga pikoy ihagin sa aran nga iday iya unungan dan soy bayaan ta ikaw pauli naku
sa payaw o galing kung ikaw hidlawon ang payaw imo lang lantawon si Pilimon na masud sa kadagatan nakakuha o isla nga tambasakan gibaligya sa merkadong gubaka apandimala si imon ang tambasakan na wala dili kini aho jaga jawaan hala undo tana magsuri-suri ta aron magmalipayon sa gugma kay kun unjaon pa mawala na gana kay kun unjaon pa mawala na gana mawala na gana salamat yung kayo salamat JSMSC Philharmonic Orchestra Jowan hello good morning si Wellet Santos Santiago pa-shout out sir diri sa Mercedes wow si Mids po Luap good morning sir congrats Honorable Mayor Olaso from the officers and crew of Allison Con Carrier 14 wow diba ingon si Paul Meds wow syempre wow good morning alive na live jog kayo syempre alive kay naka Power Max man Herbal Blend Coffee Mix wow diba syempre diba Skin Max Kojic Soap para to po Kotes Artista diba wow pagkalamedyo kayo hello diba siyempre good morning may buntag dia siyempre sa Skybox Sophie Mami Arjen Pahado salamat belated happy Mother's Day Auntie Chanibal Pahado belated happy morning that's the rest of Troy Skybox Coffee dia sa Upper Dulian diba Mami Arjen Fajardo Auntie Chanda Ebol promises are made to be broken asa na she makes me smile it gives me chills it makes me blush it gives me asa na Kuya Juan mabuang ko bayot na siya Tatlong buwan mo na akong niluyo. Ate Bet Parila, good morning ako masilingan dia. Wow, Ate Man Kadar Tumanda, Kumay Roxanne, Ate Librungas, good morning. Sir Dick Maplor, Cristel, happy morning. Kaler KK, good morning kanatong tanan. Good morning da sa may muntang dia sa Infinity Salon and Barbershop. Good morning, Angel Melano, happy morning. John Teddy Jimar. Happy morning, Uncle Modi o si Dreamboy. Happy morning. Siyempre, good morning. Nakauli dyan gikan sa Olotanga. Kaya ka nagbutar. Wow, ZNG. Tiruling by Castro. Happy morning. Wow, si Paul Emmanuel Castro. Good morning. Happy morning. Welcome to Chico sa Mundo. Jamalin. Oh, wow. Si Bang Chino. Wow, Tinul Pam. Kuya Longer. Si Dinsyo. Si Jake. Happy morning ka na itong tanan. Wow, pagkanindot. Hello, Dr. Raylan Tiday. Si Wellet Santos Santiago, congrats. Honorable Mayor Olaso and wife Joy Olaso. Congrats ba ingon si Wellet Santos Santiago. Si Bongro Lastimado. Wow, good morning. Siyempre sa atong Vice Mayor. Vice Mayor, Ma'am Beng Klima Coelho, ma'am. Kailan ka na ko, ma'am, wala. Mabuang kumayot. Tanawa no.
Na pa dire. Ato lang ko nagot. Ano man sa mga eleksyon do. Nindot kayo sir sa feeling kanang naka nadawatan gestipulan bisag dili siya imong gibutaran lindot ka. Feeling good. Diba? Mapadire. Maraga po, Sir Lando. Maraga po, Sir Lando. Bisag kinsa pa nang mudaog karong eleksyon. Imong mama gyap, atong mama lang gyapon matuman sa tanan. Nakadawat ta bag mga malutong gapon, no? Oy, makadaot ta ba na magsig Makadaot ta ba na magsigdawat left and right, pikas sa pikas. Okay, makakunot na sa kamot, makakunot. Feeling good. Meron ka 10,000! Ay, ubuan ko ba yun? Ay, Kuya Juan, biyata ni, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. May buntag ito, masuking matay si Diver, siyempre, kulilig, habal-habal. Labi na masuking sa barangay, mga sa barangay, Hondo, Mariki. O, di ba, good morning. Good morning sa tanan, wapag kanindot. Kuya Juan Tani. Request. Kanta na to, ari. Nanugkab ko, ha? Ari, mabuang ko bayot. Ali na Sigurado diri. ba kayo? Sabak na diri, di ba? Ali na diri, sabak na diri. Di ba? Nasa correct. Request lang. Di ba? Wow! Request daw ni. So, siyempre, ito masukin sa Tito Juan. Di ba? Siyempre, good morning. Di ito masukin. Yes. Wow! Ang hapon kay afternoon, ang kontra sa signal kay sky, na ay letter N, ang manok kay hen, pagbantayan na manukit. Ang atbang sa smart kay san, ang puntahan tawag og door. School is pow, classmate na kong upaw, lami ang manok, butangan og nor. Kalayo is far, lubi is coconut, pangandoy is desire, plus tight tiwag is pat. Yeah! Bugnaw. Kalayo is far, lubi is coconut, pangandoy is desire, plus light tiwag is pat. Yeah! Bugnaw. Ang gabi kay good evening, ang kontra sa signal kay sky, na ay letter N, manok at kay hen, pagbantay ana manuhik. Ang atbang sa smart kay san, ang pultahan tawag og door. All is pow, classmate na kong upaw, lami ang manok butangan og nor. Kalayo is far, lubi is coconut, pangandoy is desire, tasay tiwag is pat. Yeah! Bugnaw. Kalayo is far, lubi is coconut, pangandoy is desire, plus light tiwag is pat. Yeah! Bugnaw. Very happy because you win in this 25 election. Wow, konsihal, pagka-mayor, pagka-congressman, board member, governor, vice governor, o kapay senator 1 to 12. Napantang magsilbit ka sa tunasod. All the powers will go and get your clue, and everybody else you know in what to do. Yeah, you grab your Hannah, so nice outside. We're living in in pride, yeah. Kalayo is far, lubi is coconut, pangandoy is desire, plus light tiwag is pa. Yeah! Bugnaw. Kalayo is far, lubi is coconut,
Pangandoy is desire plus light iwag is pa. Yeah, yeah. Bugnaw. Kalayo is far, lubi is coconut. Pangandoy is desire plus light iwag. Yeah, yeah. Bugnaw. Dapat ka nito Hello, Lydia Eyes. Good morning. Mark Maramba. Good morning. Shout out, sir, sa mga coordinators. Namili nagmotor. Palito. Para suko mo ni si, di ba? O si Bong Ro Lastimado Jr. Wow. Jaworski Stefan. Good morning. Wapag kanito kayo. Gara ni nag-request ay gara ni. Ada wala siya. Oh. Nag-request si gara. Oh, may batasan dia. Oh, nag-request na sa kinabuhi. Oh, nag-request. Yeah, nag-request. Oh. Yeah, kini. Ah. Yeah! Punitin ang sedula! Oh! Everybody sing! Yang na problema sa mga nitagam na kay ang saad hangtod karon wala pag yun nila matuman dinot sila maghimutang ng itang mga katauhan ng mga tao nga ilarang ikalimtan ang ilang mga sa dinit na tinuod kay wala pagayod yun yung natusod kanon ng mga tao di namuto ang mga pagpunggaw Diyos dili iboto takin ang nailan sa ilang mga saad problema sa nasod wala pagyod masumpan ano na di padala sa ilang istorya mo daog sila kita mag-amnesia gamit na doon taman na isip malwag mong kalimutan ang ceremonial extra yeah 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 sayaw sila sayaw yeah mabuang ko ba yun Tawang inyo ang tapo kasabay ang amigo o amiga tagay siya si Papa Sabon palug ko sa lighter ko na kung handa mo ng bangkok kami sasayaw ay maka pangaskin lang nga magbino walay maglawag ko na kung maglagot iso na konuktok katalaw ni mo ikay isog yaw di pinambog ko pag ginolay katalaw ko ni mo ko kaisog ayaw si ginambog ko pinolay o tarang imo yung kai ay sige nambog og pag binolay og katarang imo ko ka isoy sige nambog og pag binolay og yeah 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 yeah
di ba? Wow, pagkanito kayo. And siyempre, welcome din ni Elias TV, no? Diya sa talon-talon last Saturday. Wow, welcome po. Hello, good morning, si Bugart. Hello, Jaworski, Stefan, and Aileen Anino, no? Diya sa Press Lechon Fast Food. Happy morning lang, 0936404014. Basta Prince Lechon, tilawi lang. Hello! Siyempre kayo, mas kalong, yan naman dyan lang ko, Ruben. Mas yan naman doon kayo, wala ko. Ay, kabaka niya dyan kayo, di ba pa? Bungga-bungga dyan kayo. Hala ko mga anak, siya gitna, kaya andam na ko bang musika Bisaya. Nga nang haum. Di ba, haum dyan kayo. Hello, good morning. Ma'am Judith Bueno, diya sa Mercedes, happy morning. Di ba, wow. Kisa pa ni shout out. Good morning, sir. Ingon si Aileen Ninyon. Good morning. Humanag kong shout out kanina. Di ba? Ni Mildred, ni Cindy, di ba? Siyempre, ni Henry, di ba? Ni Master Chopper, si Shen, happy morning. Ang mga customer dyan sa Prince Lechon pa. Atong masuking karinderya, happy morning. Di ba? Iyay! Good morning, Iyay. That's my Southern City Colleges. Wow! Si Dadang, si Dandan. Wow! Siyempre si Agnes, kaya Arnold, happy morning ka na itong tanan. Wow! Siyempre ka naman na. Hala, syakit ako mga anak. Share by ko Diyos. Ay siyang Tantan. Pakpak ka na ganun. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Ay, pagkalamedyo kayo. Hello, good morning, may buntag. Di ba, sa atong mga friends na sa PhilHealth. Hello, good morning. May buntag ka na itong tanan. Happy lang, George. Oy, kaya kayo sa mga bao. Balik-balik tapos sa uya. Wow. Humana ang Mother's Day. Di ba? Humana ang Mother's Day. Humana ang Mother's Day. Manang Mother's Day. Mother's Day na po. Kudyawan, di ba? Remember nga ang Mayo. Adlaw na sa mga laki. Ang Mayo is adlaw na sa mga laki. Kay, di ba? Kay maayo ra. Mayo ra na sa una. Siya na itong first set. Ito ko panagaragon na adlaw. Si Alice Taurus, si Cancer. Dili kang ma'am. Dili kang sir. Ay. Correct ka na sa happy lang. Agay, ginoo ko. Mabukang ko bayot. Di ba na siya, Aris! Diba, Aris, ka naman yung mga problema ka ng Aris, so mag-bother ko na for days, so ma-resolve ka ng alaw, Aris. So manay mo dala mo a little piece sa imong kinabuhi, sa imong gugmagaron. Na mga memories karon sa imong ex will knock on your door karon adlaw. So careful lang sa imong mga desisyon you make. Di ba? Nasa kinabuhi. Para sa imong character mo, you will feel like throwing your work overboard. Kaya man result ka sa mga recent failures and daw so big face lang jud ka Aris. Sa imong kayuhan karon, wala jud maka-istorya nimo what you can do and what you cannot. Og dili og magkamot mo, the answers to your questions are within you na jud. So you need to learn to see them lang. Wow, Taurus. Ayaw kag participate sa mga plano karon ha. Labi na sa mga promises ka ng kwarta-kwarta. You get what you pay for and may even cost your reputation. Sa imong gugma karon, ang imong relationship is going really well, but soon will be na mga problema. So one of you will cheat na sa imong gugma, wow, bunggala cheat.
Wala, sige, isang pahinasan po ron. Sige, go. Para papasar ka. Para sa imong karamdaman karon, imong workmates karon, envy your talent for business and your efficiency. So yeah, wow. So take care lang, they could plot against you. Ayaw, pahinayin na dyan, patayo, isabotage kanila, inayin na batay lang dyan ka. Para sa imong kaya karon, dapat imong i-evaluate karon, imong emotional and professional decision karon. So remember, there will be no going back. O, di ba? Kaya na siya, Bantay na dyan na. Gemini. O, di ba? Kanang dili kahit ka honest, ha? Di ka matiwala sa thinking about feelings cause mga honest problem karon with the people you love. Wow, bongga man kasi mo gumaganon. You have to seize this opportunity to go out with your partner. You will understand each other perfectly. Wow, bongga, good luck. Para sa imong karig naman karon, dili jud mo pa fulfill karon kanang mga wala mahuman nga issue karon, unfinished issues karong adlaw, Gemini. So don't get discouraged lang. You cannot be held responsible for other people's mistake lang. Hi! Lalay! Para sa mga kaya karon, dito ka mag-expect karon perfection in everything. Dito ka mag-expect og mga perfect karon everything karon. So you need to deal with the fact that your conceptions could be fundamentally wrong. Wow, bongga. Panasa, kasi. Imong na-manage ka lang cancer, no? To carry out every activity schedules for today successfully. Successful sa mga activities, successful doon kaayo. Sa imong gumano, you will experience moments of despair when integrity of relationship is put at rest lang. So careful po kasi imong gugma karon cancer. Para sa imong karag naman karon. So there will be a need for just at work today. So don't lose your temper lang para walay problema. Para sa imong kayo karon. There is no problem without a solution. Ha? So you only find it if you keep your mind focus lang o kalma-kala para sa imong kayuhan. So manawala mauna ang atong present para kanang adlaw, ha? Mana-address ito ka happy-happy lang dyan. Correct, Para maunang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito kuyawan ni sila. Makulbaan dyan ni sila. Niya doon, during election, bago magbotan, dito ko sa supermarket. Dito ko sa KCC supermarket. Diba? 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 Supermarket. Tapos ano sa diba? At dito sa KCC supermarket, dito ko namalit kong chicken feet. Wala ko tagai. Kaya naglibog ang tindero. Kaya ingon ko nga, pwede mo palit tong chicken feet? Nga puro wala lang, wala ito puro wala lang. Aray! Diba na kinabuhi? Ginokot. Mabuang ko ba yun? Correct. Diba? Hala, sige. Hala. Kung ba ito nilamay mo na lamay ang pagpak. Shagit, no? Regine! Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hello, good morning. Okay, may happy fiesta. Asa fiesta dayron. Happy fiesta. Aliwa Fortunato La Paz, Coninay Flor, Auntie Marlene, Annalyn, Dodong, Johnny, Ninay, Flor, and Ninoy, Ninong Solis, pati ko, Naldo, and Uncle Bonnie Bernardo. Pati kong Auntie Kareng Francisco L. Emily Macaso. From Soke Yang Bentora de Canacotan. Wow! Congratulations! Dalit Minyosa. Good morning. Ano ba sapatos yung mga boys diya? Wow, bongga juga ayo. Lay! Pakasal na talay after sa election, Lay! Lay, malungoy ka taon, Lay! Alalay! Dagan na kayong riban ang buhok, Lay, Mga purok leather, Lay. Buaya na jagang.
Lai. Oh. Oy, Lai. Tuwa na sa KCC, Lai. Namili na ka ng Smart TV, Lai. Ang mong leader, Lai. Agay, ginoo ko. Ginoo ko bayot. Ay lang lihok lang ga. Kay ko imo siya ikapulihok ko niya man kay balik taron jud. Wala na atong second set sa itong kapanayarang adlaw. A few moments later. Mauna, Lai. Lai, dili ta ng babae, Lai, ha. Kabalo ko, Lai. Dili ta ng babae, Lai. Ang giapas, kwarta lang, Lai. Yuta pod, Lai, no. Yuta pod, Lai. Giapas, yuta. Lay, jalak ko jud lay. Ayaw na siya dadag-asa lay. Oh. Hoy, Lai, nagtago na yun. Sunglass na yun, Lai, imong purok leather, Lai. Gagawin ko manahata pa sa'yo. Leo! Hoy, Leo, to be a great day at work, Leo, ha? Serve to get on the lot of get a very positive result ng Leo. Abong ka man ka. Sa imong ka Leo, no? Don't let your negative side karon and a brilliant future karon with your partner. So don't be afraid of change. Wala problema. Para sa imong karag ka man mo karon. Be careful lang ka sa mga documents karon. You need to sign karong adlaw. Especially kung ang kwarta ma-involve ba, ayaw, papatapatay, Jod, Leo. Para sa imong kayo, mo, don't let a cloudy sky darken your life. Wow, bungga, oh. Kana dyan mga komplikado nga moment karon is nothing but that, it will pass na dyan na. Oh, mo pass na pa. Oh, pass. So, imo na acknowledge. I would like to acknowledge the passing of my abilidad. Oy, Virgo! Ayasa naman niya si Virgo, di ba? Kuya Wantaning Virgo, o ingata ko, Virgo. Oy, Virgo, no, you need to get up early, you have to fulfill your obligation, Virgo, ha? So everything will work fine. Oy, Virgo. Magbalot-balot ka na, kaya napildi na imong ko. Yan ang totoo! Aray, para sa imong ko, Virgo, no? When experiencing troubles with your partner, the worst you can do is to escape the situation lang and stop communication lang. Think about that. Make the most of it. Para sa imong Virgo, no? You will finally get a safe place and be able to leave all your financial problems behind. May ka ba na kay better times are on the way lang. Wow, bunggang. Make the most of it lang. Para sa imong kayo karon. Remember the right decisions are really hard. Ang mga right decisions, mga dyan ay pinakalisod nga imong pagkabaton. So the right path is not the easiest lang. Pataka. Oy, Libra. Kaya Libra ka na masalik ang mga tasks to carry out and focus lang on those you enjoy more. Bongga. Oh. Like, for example, imong palingkuron imong mga tao, tapos layasan nimo, mana pinakaninyo ka. Easy. Make the most of it. Para sa mga magkaroon, Libra, living on your own for some time and you want to fall in love again. Wow, bongga magawa. So look around lang. Your other half is very close lang. So sa imong karoon, ang imong mga responsibility is will lower your energies karoon. Dapat you have to do a balanced life and get rid of any financial obstacles. Pero wala problema. Para sa imong kayo karon. Oy, a good foot massage karon. Buya guturin nyo sa imong inerya karon makarelate sa stress karon, Libra. So make an appointment as soon as possible. You feel good. You will feel good lang. Wow, bunga. Scorpio! You will manage some time to visit some of your friends karon. Nga medyo you haven't seen in a while and some family members you love. Ayaw man na nakita na gidala na sa Mother Earth dire. Wala sa imong gumagaron, a second chance will let you give a meaning to your feelings karon towards your partner. So don't get your hopes up because this won't work. Ano sa kanabuhi. Para sa imong karamdam mo karon, so you need to give your intuition karon the credit of things for more than in your mind, more than to your mind. So imong conclusion karon will take you down the wrong road
not your impulses. Impulses? Dili bro, impulses na. Sa babae na, para babae na, mo ba? Para sa imong kayo ni mo karon, Scorpio, try to get this long broken family back together, ha? Medyo na broken, ha? So it will feel good to say your family work on their issues lang. Oh. So walay mga issue, may issue. Imo daw para walay away-away sa mga sa mga pamilya o sa mga igagaw. So, imo dyan ang sulbaron para sa imong kayuhan. So manaman atong second set ng parang adlaw, si Leo, Virgo, Libra, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang nito Kuya Juan. Uy, kalami ba? Hapit naman alas 11 Ginoo ko mga onat na. Og salamat to guys sa Prince Lechon, di ba Magtingan ko pagka Sunday dito ko sa birthday. Kagog lechon. Pagkagahapon, nagkaan ko lechon. Ginoo ko magawa. Masama Ma'am Dine, Sir Rodel. Magaling ko buyag-buyag lang okay akong health. Siyempre, mga organic, di ba? Sama sa akong ikaon nga. Ay, Ginoo ko. Nga mga murag bahog yuta, organic. Wala ka ba na labay ba? Wala mo ko mag-mention ng gana pa na kayo mabalan sila mabuang ko bayot. Di ba na sa good morning sa mga Pasiyo boys. Happy morning. Ingat-ingat lang diya sa Tourist Police sa Pilar. Happy morning ka na ito na ingat lang. Alas syagit na pagpag ka na ganun. Regine. Wow! Ang galing sumayaw at ang galing. 106.7 Marina News FM. Sisi na. 6.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, pagkalami na dyan, ikiin. Di ba, natinga siya ba, nagsuko siya. Piskot ba ni Sir Lando, Lang first time na mga piskot sila napamaday party list sa likod sa baluta, wamo kay balo di ay. Wasa ka butar sa kuan. Parehap ta sa una, nakalimot jud ko na sa una, sa likod man di ay. Ay, ginaw di ba nasa lisod jud manang kapoy na jud kayo musalig og sa katao karon, di ba kapoy na kayo musalig og sa katao karon, maunang himuan na jong upat para walay problema. Di apoy nag-text nako. Sir Lando, ang ink naapa pero ang kwarta wala na. Siyempre, ano atong third set sa pala ng lawa. Di ba mabuang ko bayot? Ano siya? Atoy, dyan nga. Atoy, dyan ang ink. Di ba, napay-uban nga ang lima katudlo may gibutan og ink na nabali pa jud. Kaya asa man sila niadto dito la sa presento sa pulis ngadto di ay manang kitagaan pa silang t-shirt nga orange. Kuya Juan. Correct tinuod no, di ba? Mga jud. Di ba Secretarios no? Hoy, hello, good morning, buta na sa stall number 13. Family, good morning, happy morning. Sekretaryo, Samja Itiri, wow. Diyan sa Mayo, sa Kabatangan, atong mga suki diya, happy morning lang. Sekretaryo, you feel nga some people are close to you, need sa imong tabang o support ka ng alawa, ha? So ayo lang kakadaw to rescue your friends para walay problema. Para sa imong gumakaroon, walay magic solo, walay mga solusyon karon of living together kan sa mga issues karon. So na mga answer these problems is in the tolerance and love. So matuto ka sa sinunok. Okay, to ang tolerance dito. Tamang tolerance dito, wala mo lain. Para sa imong karon karon, imo nang ma-reach ka na mag-conclusion karon that your current job is not fulfilling your professional expectations.
So start lang to evaluate nga unsa yung mga cause ana niya. No. Cause malongos o kaon kag bangos. Oy para sa imong kaya karon. There's always some hesitation when making a decision imo karon Sagittarius. So dapat imong evaluate karon ang mga pros and cons karon with a cold mind and decide on the course of action for life problema. Capricorn, mag-start ka sa events kasi magkaroon for completely different from your point of view. Sa imong POV. So you'll start to find emotional development karong adlaw. Para sa imong gumakaron, you cannot play karon with other people's feelings karon just to find personal satisfaction. So you have to make things up lang para walay problema. Para sa imong karon, you will find yourself unable para matolerate mo some of your employer's attitudes. Bantay-bantay Oh, correct. So you will seek to change jobs. Bala ka, imo na problema, Capricorn. Para sa imong kayon karon, wala dyan mga type karon sa imong gibati karon or to distrust in a couple. Ayawa. Kaya importante is you talk about your doubts immediately. Para sa kayon, kanong sa mga doubts, you have to talk with your partner para walay problema anak sa Capricorn. Aquarius, tinod nino daw karon to discuss and find solution to domestic fights kanong lawa. So don't let your pride get in the way when you raise the white flag. Wabongga. Para sa imong gumakaron, medyo you will feel anxious karon to take the next step. Magkadlok kay cousin to think that have been stuck for too long. So ayaw to kadlok, mabuang ko bayot. Kung madjukan, dos. That's sulong mga kapatid, para walay problema. Para sa imong kuya karon, para sa imong career na ba mo, you'll make same mistake lang over and over. As long as you don't give your work the importance it deserves. So patay ka, masayop jud ka. You have to think about it para walay problema. Para sa imong kuya karon, don't let your life pass you by. Labi na mga without experimenting the emotions. Nga man ay makaya mo ng existence worth the while. So get over your fears lang para walay problema. Oy Pisces, di ka makaprevent karon sa mga sayop karon from happening no matter how hard you try. Kay mao na mga cause ni mo problema karong adlaw, wabungga. Para sa imong gumakaron, when there's smoke, siyempre, when there is smoke, there is smoker. Bitaw. So kung naay aso, siyempre, nadunay kayo. So let's run into love from the past. So, this is an opportunity for romance. So, di ba? So nadyo aso, nadunay kayo. Kung way aso, siyempre, nahurot na ni Mogsoy. Para sa imong kailang di mo na magkaroon, you need to use most of your day karon to work on your backlog. O na kay mga backlog kung absent ka pag Friday, wala pa ka na holiday pag Monday, karon na kay mga backlog karon matet ka. You will just take the consequences lang jud, Pisces. Para sa imong kayo ni magkaroon, opportunities are there for those who know where to look. Asa jud So don't just focus lang on your routine. So you have to watch around you. Bantay-bantay lang jud para wala problema Pisces. So manamama na atong kapalaran kanong adlaw ang atong kapalaran sa tambal. Og di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase ng sakit. Because the doctor persists in search of symptoms, get your cash and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, syempre, pak. Pisag mito pa ka. Sa nikaon pa ka, pisag busog pa ka. Pak ka nun Sa nikaon pa ka sa lechon. Kaon na naglechon doon, kaya mabusog pa ka. Di ka mapas mo, kaya pagkalamay dyan na, tilawi lang, diba? O siyempre na sa Hamja Itireda sa Barcode Pasidel Marb, Barcode Grill and Restaurant for Catering and Function lang 0903-889-975. Hala siya, kita ka na ng Mother Esther, I miss you sa sudan to ha? Pak. Hello Bella. Diba? Si Ryan. Sabi yan. Hala siya, gitna. Regine. Wow, ang galing sumayaw. Sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dapat kalamejod kayo. So okay na. Let us be friends. Diba? And let us help one another. What? Nindot ang atong lugar. Progreso. With peace. Diba?
Daga, Hindi kayang nagalit ako eh. abala ka. Basta kami, please na kayo. Oh. Nagalamang klase sa PS. Ang PS sa Bacano, tiil, di ba? PS, kalinaw, di ba? Sa PS. Malungoy ka taon lang. Oh, PS line, naong line, PS, Bisaya, di ba? Meron na ba? O magminal dito ka, piskot kang yati ka, di ba natin kinabuhi? Ano ba? Okay, magkalimutan po ka mga top 2012 ang kuluban ni Panghardo and alaw ng heart-touching Papa Joms. Wow, bongga to kayo. So atong hiring. 322 o 322 o 646. Wow! Congratulations! So siyempre salamat sa among station manager. Wala yung botang siyan matinabangon, smiling. Wala yung si Dr. Reno Lentida. Hi! Siya magbukas sa gisa. Wala yung si Mr. Ruben Cute Pahado. So, kanang inyong pasasulugon ang tigpatas kayo na tigitig sa kamanangan. Wala yung sa Bisaya, the one. Sa akong programa, katupungan pero dili malabuan. Ang gitig-gitig Bisayaw ng Bisaya. Nisikat, nagkusong estasyon dili sa Moga City, sa mga peninsula. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Love, love, love. Muha, chup, chup, lai. Goodbye, lai. Batadan. Wala tayong magagawa, mahal mo. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Oh 6.7 Marina News FM. Season na.